Danas raspakujemo Xiaomi Smart plafonjerku D20. U kutiji dobijamo samu plafonjerku, šrafove za montažu i uputstvo. Odmah na prvi pogled vidi se minimalistički dizajn, visina svega 6 cm i prečnih 25 cm, što znači da lepo stoji u manjim prostorima. Pokazivanje uređaja, evo pogledajte detalje, ovdje su šrafovi, ovako izgleda kućište, a zahvaljujući IP50 sertifikatu plafonjerka je zaštićena od prašine i insekata. Ona daje 900 lumena i ima mogućnost podešavanja temperature svetla od 2700 Kelvina do 5700 Kelvina. To znači da možete birati od toplog prijatnog svetla za odmor, pa sve do hladnog belog svetla za fokus i rad. Također, sa RA90 indeksom, boje izgledaju prirodno i verno. Pametne funkcije: kada uključimo plafonjerku, možemo je kontrolisati preko Xiaomi Home aplikacije, glasovnih asistenata poput Google asistenta ili Alexe, ili direktno sa mobilnog telefona. Možemo podešavati scenarije, praviti rasporede i potpuno prilagoditi osvetljenje svojim navikama. Senzor pokreta: ono što je posebno zanimljivo jeste integrisan radarski senzor. Plafonjerka automatski prepoznaje kada uđete u prostoriju i uključi se, a kada izađete, ona se ugasi. To štedi energiju i povećava komfort. Zaključak: plafonjerka Xiaomi D20 je idealna za manje prostore do 15 kvadratnih metara, hodnik, predsoblje ili balkon. Pruža moderno osvetljenje, pametne funkcije i energetski efikasan rad, sve to po vrlo pristupačnoj ceni.